Thank you so much. Murakoze cyane. Ubushize twabonye ko tomorrow bivuga ejo, today bikavuga uyu munsi. Rero uyu mwanya tugiye kureba ushaka kuvuga ngo ndagiye wavuga iki? Isomo turiho ni isomo rya karindwi niryo tugezeho. Chapitre umutwe uracyari 1. Chapitre ni ya mbere, umutwe ni uwa mbere. Ushatse kuvuga ngo ndagiye uzavuga ngo I go. Ndagiye, I go. Ndagiye. Icyo gihe uvuga ngo I go, umuntu muri kumwe azahita avuga ngo aravuze ngo aragiye. I go, ndagiye. Ako ni kamwe. Aka kabiri, iyo umuntu akomanze umubwira ngo iki? Umuntu nakomanga mu rugo, mu cyongereza uramubwira ngo, iyo akomanze akavuga ngo arakomanga, uzamubwire ngo welcome. Welcome bivuze ngo ni karibu. Umuntu yakomanze uravuga ngo welcome. Ndetse ugiye kugenda uravuga ngo I go. Thank you so much kubwo kubana natwe. Umwarimu Sagamba.